Ассалому алайкум хонумҳо ва ҷанобон, дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии футбол. Neymar gol! Просто я ожидал, что соперникам кассис бозӣ мекунад. Да, чикор кунем? Каска. Ман пешакӣ акай Мансур шумо фарқ кардем, шумо гуфтам ки не гуфт, даст гуфтам. Не, даст бозӣ шуда чормоз намешавад. Да, халагиш ке. Тамом хая, 1-0 ахир давом метад. Ничия. Дарвозаи барои Неймар, зарба ва гол! Ҳазор рамад барои бозӣ акай. Боз мерем шав 2-1 мекунем. Рӯзои наздик не, баъд ои апрел май нӯ машқ кунанд, муин дасту соша иншоалло. Ассалому алайкум хонумҳо ва ҷанобон, дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии футбол. ин варзишгоҳи Allianz Arena шаҳри Мюнхени Германия аст, дӯстони арҷманд, ки Paris Saint-Germain бо Ювентус рӯбарӯ мешаванд. Матч реванш миёни Барон ва Муин Ғафуров, ки ҳамин ҳоло манзури шумо мегардад. Дар YouTube канал ҳам пахши мустақими ин бозӣ манзури бинандаҳо хоҳад шуд. Ёдовар мешавем, ки ташкилкунандаи ин мусобиқа, яъне мусобиқаи Tojikon Cup 2021, ин албатта Tojikon Games аст ва сарпараст AM Group мебошад, ки имрӯз албатта рақобатҳо ба анҷом мерасанд ва финал ҳам баъд аз ин рақобат шуморо интизор аст. Paris Saint-Germain муқобили дастаи Ювентус бозӣ мекунад. Неймар, Кавани, Ди Мария дар ҳамлаи дастаи PSG, Верати, Дракслер ва Идрис Гее дар ним муҳофиза, Хуан Бернат, Маркиниос, Тиаго Силва ва Мино дар хати дифоъ бозӣ мекунанд ва Keylor Navas дарвозабони ин даста. Хуб, Ювентус ҳаяташ чунин аст, дӯстони арҷманд: Квадрадо, Роналдо ва Дибала дар ҳамла, Ремзи, Матуди ва Пьянич дар хати ним муҳофиза бозӣ мекунанд. Дар хати дифоъ бозигарон ҳам ҳастанд, ки дар ҷараёни рақобат ба шумо хоҳем гуфт. мо голҳои зиёдро мунтазир мешавем. Аз маркази майдон Эдинсон Кавани бозиро оғоз мекунад ва зуд Идрис Гее тӯбро ба ҳамлагари дастаи PSG медиҳад. бозӣ ман намедонам бо кадом тақсират мегирад, чунки бозӣ ин ду нафарро ман бори аввал мутаваҷҷеҳ мешавам ва умедвор ҳастам, ки хотирмон хоҳад буд. ҳоло имконият ҳаст барои дастаи Ювентус. Роналду ва гол! Голледо! Криштиану Роналду ҳисобро боз мекунад дар аввалин рақобат ва дар аввалин ҳамлае, ки онҳо муқобили дарвозаи Paris Saint-Germain доштанд. дӯстони арҷманд, бори дигар хотиррасон мекунем, ки ин ҷо ду чеҳраи воқеан ҳам саршиноси Тоҷикистон наҳонрӯй доданд: Барон ва Муин Ғафуров. нашр кард Май Хуҷан, Май Кучумир, бояд ин тавр набошад. ман фикр мекунам барои Барон ҳам бозӣ андаке бо як эҳсосоти хеле ҳам бадан сурат мегирад. Ди Мария, Кавани, пас бисёр ҳам олӣ. Неймар ворди ҷаримагоҳи дастаи Ювентус мешавад. Неймар гол! Голледо! ҳисоб 1-1 дақиқаи 26 рақобат. тавонист дарвозаи Ювентусро рах накунад. имконият барои Ювентус, зорба ва тири дарвоза кӯмак мекунад ба Ювентус. ин Криштиану Роналдо буд, дӯстони арҷманд. бисёр ҳам хуб ба Квадрадо, имконият барои Ювентус ва боз ҳам як фурсати хуби голзанӣ барои бозингарони Ювентус. зарба, гол! Хуан Квадрадо, ҳисоб 2-1. Ювентус пештаф аст, дӯстони арҷманд. инҷо бозингарони Ювентус дасту по хӯрда мешаванд ва тӯбро аз майдон берун мекунанд. зарбаи кунҷӣ барои PSG. партоб бисёр ҳам хуб, бояд зарба иҷро карда шавад аз масофаи дур, аммо имконият намедиҳанд бозингарони Ювентус. ҳамлаи навбати дастаи PSG. Кавани ва гол! Эдинсон Кавани, ҳисоб 2-2, дӯстони арҷманд. ва Килиан Мбаппе муваффақ мешавад. ҳоло 1-1 бо дарвозабон. зарба ва гол! Килиан Мбаппе ҳисобро 3-2 мекунад ва баъд аз ба майдон омаданаш аввалин маротиба дар бозии имрӯза гол мезанад. Роналду, Квадрадо, фурсат барои Ювентус. Квадрадо, Роналду ва гол! Голледо! Криштиану Роналду, дӯстони арҷманд, дубл мекунад дар бозии имрӯза. футболбози португалӣ. биёед бубинем, ки чӣ гуна зарбаро иҷро кард ва дарвозабони дастаи PSG натавонист онро баргардонида. хеле ҳам олӣ. дубли Криштиану Роналду дар бозии имрӯза.
ҳисоб 3-3. Дибала зарба мезанад, зарбаи ӯ ва гол! ҳисоб 4-3 дӯстони арҷманд. Пауло Дибала гуфт ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад дӯстони арҷманд. Ювентус бо ҳисоби 4-3 Пари Сен-Жерменро шикаст медиҳад. ёдовар мешавем ки бо Ювентус имрӯз рамзгари маъруфи тоҷик Муин Ғафуров рақобат иборат мешавад барои Муин Ғафуров. ин бозӣ матч реванш буд. умуман ин нафарон боз ҳам дурудароз хоҳад буд, чунки бозии дуюм мо шуморо дар пеш аст ва дар сурати ҳамин боз метавонад пирӯз гардида. зарбаи кунҷи навбатӣ Дибала туп ба Роналду нарасид. Неймар, Кавани, Хуан Бернат, имконият ҳаст барои фурбозони ПСЖ. Неймар боло имконияти хуби зарбазанӣ барои Неймар. Зарба ва гол! ҳисоб кушода мешавад. 1-0 Пари Сен-Жермен ба пеш мебарояд ва Неймар муаллифи гол гардид. Янич бисёрам хуба Криштиану Роналду пас ва бояд зарба гол! Фантастика дӯстони арҷманд. ҳисоб 1-1 мешавад. бисёр хуб бозӣ мекунанд футболбозони Ювентус барои гирифтани туп. пас бисёрам хуб ба Пауло Дибала, фурсат барои Ювентус. пас ба Криштиану Роналду, зарба ва гол! Фантастика! ҳисоб 2-1 ба фоидаи Ювентус. Ди Мария зарбаи кунҷиро иҷро хоҳад кард. зарба бисёрам хуб ва гол! Юлиан Дракслер ҳисоб 2-2. меояд ва ӯ Каваниро иваз мекунад. Анхел Ди Мария зарбаи ӯ бисёрам хуб ва гол! Фантастика дӯстони арҷманд. Анхел Ди Мария ҳисобро 3-2 мекунад ва Кейлор Навас натавонист ки ин зарбаро баргардонида. ҳуҷуми навбати ПСЖ имконият барои Анхел Ди Мария, фурсати зарбазанӣ аст. зарбаи Ди Мария ва гол! Голладо Анхел Ди Мария ҳисоб 4-2. Криштиану Роналду, фурсат барои Криштиану Роналду ва зарба иҷро карда шавад. Якнун зарбаи навбатӣ ва гол! ҳисоб 4-3. имконият барои ПСЖ. Неймар ва зарба бубинед чӣ гуна гол! ҳисоб 5-3 ба фоидаи ПСЖ. бисёр як зарбаи хуб аст ҷониби Неймар ва баъдан маротибаи дуюм зарбаро иҷро мекунад Верати. Топ ба ҷаримагоҳ, фурсат барои ПСЖ, вале боз ҳам зарбаи кунҷи Ди Мария. имконият ҳаст ва гол! ҳисоб 6-3. Томас Мельо тавонист дарвозаи ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом мерасад дӯстони арҷманд. бо ҳисоби 6-3 матч реванш мусовӣ шуд 1-1. дар бозии аввал Муин Ғафуров ғалаба кард ва ҳоло бошад Барон бо ҳисоби 6-3 ғалаба ба даст овард. ва акнун Криштиану Роналду мавқеияти озод, партоп ба Дибала, фурсат барои Пауло Дибала, зарба ва гол! Пауло Дибала ҳисоб 1-0 ба фоидаи Ювентус. бубинед ки чӣ гуна пас иҷро мешавад аз ҷониби футболбозони дастаи Ювентус ва махсусан ниҳоят Криштиану Роналду пас дод ба Дибала ва ҳисоб кушода мешавад. фурсати навбатӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. Ди Мария пас ба Эдинсон Кавани, фурсат барои Кавани, зарба ва гол! пас ба Кавани, фурсати навбатӣ барои Эдинсон Кавани ва гол! ой ва голи зебо аз ҷониби Эдинсон Кавани. ҳисоби 2-1 ПСЖ ба пеш мебарояд. Квадрадо
امکانیت هست برای یوونتوس و ببینید که چگونه ضربه پائولو دیبالا خوب بود امکانیت و گل رمزی حساب را 2-2 میکند امکانیتی نواتی برای PSG و گل PSG گل میزند و حساب 3-2 ادریس گیه مؤلفی گل دیبالا امکانیت هست ضربه اجرا می شود اما دروازه‌بان خیلی هم خوب دفاع میکند باز هم ضربه نوبتی و گل انجامی بازی بود دوستان ارجمند که یوونتوس همین حال و حساب را برابر کرد فدریکو برناردس که توانست موفق شد و حساب 3-3 شما دوی زنده باشید برات رحمت اینجا راست دیگه ما اجداد نداشتم سپرنیکم قصیص بازی میکنم اتاک بگیرم اگه من راست میگم من میز 3 روز اخیر فقط موین مرا میبرا بازی میکنم در پلی استیشن در پادشاه فقط مرا میبرا امروز دستش میبای چی گفتن ایته و اینجا خوش اومدی کنه سپرنیک کانکرت نگافوش گفت یکم چیکار سلام علیکم محمد ما تماشا می‌کنید نشد بازی خیلی من بعد بو اومدم دست ما ببینه که با گفتن که اگه بارون اتوری سخته بازیش خیلی بازی مرا سخته نه ما حرکت کردم که خدمت نشون تیم مرا اسکرام چی که سر پیش ما دقیق چه بچه‌ها که اسکرام نگرفتن اگر جو ما رای پلیکول اچتش بازی یکم بازی 4-3 شد با حسابی موین دویم بازی 6-3 شد با حسابی بارون و سوم بازی چندین بود چند 6-3 با حسابی تو با حسابی تو و سوم بازی 3-2 رفته است در دقیقه آخرون و پلوس 4 پلوس 91 در 94 دعوت کرد موین زد 3-3 کرد و ما گفتیم باید بازی ادامه کنیم که موین گفت که نمیکنه دست در کرد دست موین گفت که وقت بازی گفت نیچیا بازی نیچیا گفت و شد همون شد پیشتر میمونه او پشت کاس کردم چیستوای میگیرم ما سیم بوزه با میگم یک بنویسیم تمام شد یک روزی ما این نیچه را یک بنویسیم برای که یک خرسانش بازیش خیلی نه این نیچه را برای اون بنویسیم که از یک گپی اول گپ یکم شگوش کنین برای که ما کاس کردم ای بازی یک چیکار کنه کاس کرد ما پیشکی اکای منصورش ما فرض کردیم مشورت گفتم که نه گفت دست گفتن نه دست بازی شد چرموز نمیشه خلاص که تمام یک نول آخر دوام تن نیچه جوی برام زور اومد جوز کرد جوزی باز این خمه که گوش کنه نه شات علی رو این روزا شات چیکار میکنه اکا تمام اکای بارون بارون روزی دوستی میشه اکا اول نیچه کاتشون نگیره نه ما روز نیستم هم یک نول بستش یک نول شد یک نول گفتم ما اگر ما چیستا ما گیرم یک میگم برای که از چمپیون شما ما بریدم با چمپیون نه که اما میخوام که دوستی برا میشه روزه تمام برای که اکا بارون با چه وز زمین دوشنبه تاجیکستان وشنوسا ته گالچ اکا ماسو در کاره برای شد یک روزی دوستی هزار آمد برای بازی اکا منم شب 2-1 میکنیم روزای نزدیک نه بعد اپریل مای نو مشکنن موین دست سوشا ان شاء الله گفته تبریک در بردگاه میکنم موین جان برون هم تبریک میکنم که جنگ اتمینی شد خوب شد همتون در نعمت و اجداد میکنیم سیم بازی که اجا یک شده سیم بازی که میشه هر دوش خود چون در پریزا اینامی او شد I am group oh اینا شد I know شد تمام شد I know I am group یک پیس 5 دو جوستیکا روز سونانیخ میکنیم و میگیم که میشه بازی